نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بالنفوس والجاه والأموال والأهل في سبيل بناء الإسلام، وحملوا شرائعه وأحكامه إلى الأنحاء والأنام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة المباركون، تعالوا معي لنقف وقفة يسيرة مع حديث نبوي شريف، حديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بإسنادهما إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه يقول: سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا على المنبر أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحديث: يا الله يا الحي يا القيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا في دينك وعلمنا التأويل وحببنا إليك وإلى خلقك. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. تنتو دفلني الله سبحانه وتعالى تيه أمي الله سبحانه وتعالى تنتو ألم مني تنتو كان وقت بلا جننا لحال بلا جنينك أمي دمجني الله سبحانه وتعالى في كذا كان فويت إنسان كنا دلو كنا مني دمجني كان تشنا كوسا جروت على وفن فويت فناك الله سبحانه وتعالى كلم بي أما جرمي فنجنا الله سبحانه وتعالى في كذا كان فمن بجونا ما تشجليا وبالرباط الجرمي ومن يغفر الذنوب إلا الله وجون نبي مما جرمي فمنت الله سبحانه وتعالى أما ين الله سبحانه وتعالى في أكيا فأن جرموما ni alay mamin kana srata mali nogaye ka be asema kana srata manina fili bagatula sangulu kono fili bagatula duguma kolo kono fona kala Allah subhanahu wa ta'ala kilimbe ala kan sin sabatlin to kana sraka
ni kan balo akan ni kan fatu akan wani ala ma min fenna fili ka fili srata mani noye kana bagato tila mo wala sangolo kono kana bagato tila mo wala duma kolo kono fona ka Allah subhanahu wa ta'ala kelimpe ala kan kishini ka bo filima mesherani daga foli duskun kelen ga sabati sogolon kele ka willa la nyinin ko keli mbato mallaki ka foyte min bato be jonna fa abato bale be jon toro umma foyte fona ka Allah subhanahu wa ta'ala kelimpe akelimpe de me bagatala ka foyla de me bagatala danina de me bagatala maramasala de me bagatala abatola meshere kokura anku di Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jondu alaka chirinu alaka danfo nafsa mantido alaka danfo na samala nyodo dambe femi malaka fona kafsani danfo balajini mani Allah subhanahu wa ta'ala fe aken neman ki chaman ki akan anaka sodunge sanmo anaka jenyonyene mo olum me ala no yo jiludi ko ningundi ko ka jerodi ko ka fem balajini ndi mun kama dina be siga kulugulu tumna ni kana amma rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألا كان كلك أن دسكونا بنسن ونيالا ألا كان كلك أن دسكونا حاسليالا كلام ولو فويلا كان يشم شيما ما هو بالك فونو يمؤمنوي ومؤمنون قرتلي مؤمنون باللبا مؤمنون جوربتو الله سبحانه وتعالى يرى ودي على كرك السيبوي رضي الله عنهم على كجوم وتمنكم بكبوي كما كان نفس منتي ودي الله سبحانه وتعالى كما كاين وتاسروا لكليني تاسر من بالك فنا كلينينو ايرو ما جينو كبو فيلي ناسيونال بلا يريما ودي على كرك تاسر صلى الله عليه وسلم في بالك فوتي على كرتاي وفيهم في بالك فني ما وباك كسر على كرتاته ما وباك بدو سرف كسر على كرتاته وبلا جنين كوكروي او كوكرو بلا جنين ويلك ففلي وصرفوا الى الله سبحانه وتعالى يرو كذاك على بكلم القران كنو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نما وما يتسرى ورمنه من على كرته صلى الله عليه وسلم أتم من يرى الله سبحانه وتعالى يرى ويبك لك فرا ما پردلوك ما بولوك عليك مسيكنا دوني الدنيا بعد بكو إمام بن كثير رحمه الله أي كان لك تفسير بكنا نكني آية فسري ني على كربكم كان دوي مو بالك فو على كربك كان كوننا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما هما يبارا دك باتو كونغا ميما منكبو على كرا يرو على كرا نوتي مينكا كو يباراي بارا ميما لا كبابي سيجي مالك مدو شيني ايت سرا كلم سور على الله سبحانه وتعالى يرو على كجون نما نيابتي ان سين سبانتلتو على كرا تاسرا نين كان وقتي بلاجينا نفاو نباو نبل منيمو على كرا صلى الله عليه وسلم اكون كلا نين جربونا نغونا ايا دمنا بي abin bawo hakli jigola o ani niyata ka mafle aw wala ka folo mime aw wala ka fulana mime aw wala ka sabana mime ayaw dedu ayaw mumbala ka na shu ninga ke alayen sayenka ayaw dedu ayaw mumbala ka na shu anga nyogo mine ka ke kele salama balma min bani nyonche shinji balma min bani nyonche anga mbolo ke ala wa femi mbato be sabati femi mbato alayen sayen be sabati ayoro femi mbato salama ka kenya be sabati ayoro odo de kuma nyman foy odo de katu ala karaka tasra nyman ko ala ka jom ayna no ferdoni anga joni hadisa doye hadisa mi hadisa baye anga joni hadisa doye hadisa mi ala karaka kuma kan baye anga joni hadisa doye hadisa mi mala ka fo ninani aw amina njoro don sa Allah subhanahu wa ta'ala yoro nini aw anga kobe to jumana ala bolo amno don sisa nini aw anga kobe to jumana joro jumana Allah subhanahu wa ta'ala yoro نني أو أمنو دون سيسا وهي حديثة جمعي بخاري على كلي مسلمي على كلي نوف لا يسبب فراي من بي على سلام السيغا كما فيو على سلام الدين كونكا فقط واسبين له سبب فراي من دولا كلينا ولا سمالا نيون ولا قرط عليه ودو دي بخاري ودو دي مسلمي
وني حديثا مالك فو نمنا نفلا درم بكنا أننا سنن الترمذي فنكنا أننا سنن ابن ماجه فنكنا أننا سنن ابن حبان فنكنا أننا موطأ لإمام أحمد أننا فنكنا أننا مسند كنا لأحمد ولبزار وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة أني كتاب باورو كتاب مالك فو سلام سيغا كما فيو الإسلام دين كونكا فوق أصل القسم من كتاب من دولا كلنا من شبانو نو بلباد البخاري أو بلباد المسلم ويامن كبار شباورو فوق سي حميد بن عبد الرحمن بن عوفما على ما هنا لك يا فكاما عليه كنتو كدونولا عليه على كرا صلى الله عليه وسلم سيبا كباي ميوم بيولك فو معاوية جوين على كرا سيبا جولين باكوندو على كرا كونغلينو كسيبا من سوغانتي نيكو لوك وحي سبلاي ودوك معاوية قال معاوية مغامي معاوية جو ni seba ke bani a jolen kumeni jor nation dola no e mimbari abala ka wajuluke abala ka mawblasra ka kodi kay kanto kale ya me alakra sallallahu alaihi wasallam kalakra ko man yuridillahu bi khaira koni alay khair la ni mami abo tigla mo famie dinela wa alakra ka tasran ma obeso duguma koloka min sabatile meto aka o kebaro de fele doya ma munte ala kara tasra manka o de kacha wono kacha yabe ono ka toro ka mausere mumbe sabati sraka ko onata beladina man sabati lemetu ala kara tasra manka sallallahu alaihi wasallam nin kuma gani be hakilla ji ala kara kuma kan werela abu dauda mina kali aka sunan konnana kamine ka bocce boro fuka sai ibad ibn sariyah tama radiyallahu anhu أبي كنتو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أبو داود على كلي كان من قبل شبايرو فكسي عباد بن سارية ما رضي الله عنه أكو قدرنا على كلا وجل كان دسكون كمين وجل كان نيو يجيب وجل منا كفول يري كانتو على كرامة ko e ala ka cide abiba fo e ka wakati selade ibe feka blasal kanu di ama ita amna diwa kala kara yella dil kamindo mo dokela kabo mo ke sra Allah subhanahu wa ta'ala ni aboma ala imam sumanti ko ka ko nyimowi anna yasra aw yanbul qafsanowi aytu man ko ago kanabatu wa kanabatu abeke ala batu de konnana abe kanabatu abeke antange natigla mo man nyamaraliki Allah subhanahu wa ta'ala solila ala ka rasulullah ka reality do fo ka chen do fo chemi malaka fo nini aw be balaka nyinema ka kono bi o yijimay man ya'ish minkum ni mami nyinema ku dagala jansu awla fasayara ikhtilafan kathira otila mo mina fonyon wa chamaye otila mo mina farafarli chamaye do ba fo yanka kan do ba fo yanka mai do ba fo yanko bashitala do ba fo yanko ninyendo do ba fo yanko ninte ala karam mantum farala فلا كرا فتومنا صلى الله عليه وسلم قال من توني من فرا فكلا رمى بيولو فلان سبا وكلا رمى بيولو فلان سبا نينا أبلا جنون كندلو نتسمكا فنا كلا رمى كلي أو كلا رمى كلني أو جمع كدغو أو كلا رمى كلني أولو ده نيجون تماوي أو كلا رمى كلني ماو بيلا بنا كودلا أو كلا رمى كلني أولو ده مانكاغو وعلى كرا فلكي كندوني حديثاني كنا وأولو فينا بيتوي فقط الله سبحانه وتعالى مقص الجمع كلما وعلى كتشيدي ناكلا كفو نفرفر منك جمع سوليسوي جمع بوداي على كربي كانوا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي مأوما نني على كرك تاسر جلي وسنة الخلفاء مأوما نيجا تشبنا نيمبا مفاتلين كفو ممكن مسلم نونا مأوما نور فينك تاسري ويو تاسرني من أو تاجوي أكو يوم جيا كابو فيونا في مبالغة بنوتين على كركات تاسري صلى الله عليه وسلم بخاري كحديثاني المسلم كحديثاني حديثانه
abini au joro bangi Allah subhanahu wa ta'ala yoro ni ala herla ni mamiye abo tigla mo famia dinela ni kala ko fenti bolo ye bolangolo tan flaye ngaibi tani blado ala kelimati yakula ibi tani blado selini sungola adonka fo ala herbe de ki ala herbe de ki jemara jembe ki ga mara kono ni ko mi o de be ke I photo ke warika e ka shinjiri ke warika ne ko mi o de be ke ngani ti dangudo idana kumi kama ni mo labara wallahi ala ma here la nyini ala kra sallallahu alaihi wasallam ay hadisa dola kali ay bukhari hadisa min kali ko donola asilentu la ka seibaw tula abala ka kuma kai kanto seibaw ma ko bani sala chedo kungala ayaka mishichi kachi ko mishishina ngorote ki kofle ko hey ne madani kama koi ne dana senede kama kuma na min ala kraini kuma kani ko sallam seibawi kanto ala ka chiri mama ajaban abaqarun yatakallam kabako mishifana be kuma wa ala krafini kanto sallallahu alaihi wasallam kawo alidalendo ala kadaka ala ya fanyene wa Bakari ani Umar ulufina dalendo ala muna kadaka ala kara ya fo sallallahu alaihi wasallam wa anfina dalendo ala kadaka ala kara ya fo ni mishi ya dangundo yoro mina foka fo adala emmi ala ka jonyi inana duguma kolo kandi imana ndawere fuyi kama foka ala batu ka selike ketu nyumana ka ala kelimanti ko nyumana ka sunde ketu nyumana e masura ko labara e masura ko donko nyanyini ko labara wallahi mishi kafsani jembe mara inna ku mi nyimo nyanyini ko don mishi kafsani kadaka mishi flesani kan nakundon foka kala kan nakum bangi atigi emmi ala ya bangal qur'an kono wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kalima jine ani adam adin da dawara foi kama fokale Allah subhanahu wa ta'ala kilim bibatu Abdullah ibn Abbas abi kantu illa liya'budun ka korode yuwahidun amma da dawara foi kama fange Allah subhanahu wa ta'ala kilimatiya ani kilimatiya min kaka ni ala kilimatiya bangela iye ni daro kan kela o ye fakir salakaw ka kudi o be ko be ke flanka foye o be ko be ke kafriye o be ko be ke munafiqiye adon kala ma her la nyinni ala ma her la nyinni na la her la nyinni mami fe on fe flanka foye na sai aba nyinni ka don akala kuma kana made akala barala made aba nyinni ka don niki yoroma jiyan ka bo ala na ma dodo koni commence na ni flanka foye fabi kanto akono ka bo alhamdulillah ala mi o dunya dinema tuam na misika yoroma jiyan ka bo ala o to agele fenana fe on fe kafri israel na la herla nyini mami aba dunya dima ibi yoroma jiyan ka bo ala akala kala ni sira kono ika don walma kala di kala mini don ke ba julimba ka israel ika don niki yoroma jiyan ka bo ala na la herla nyini mami abo tira mo famia dinela fe on fe munanfiku ya israel ala bo dunya di ama aba don niki yoroma jiyan ka bo ala ngani ala ma herla nyini mami iba fo abu ya'la rahimahullah abala kali lakal tola mimma laka manam kene ngakuma dola koroni ka kene o yijime nala ma herla nyini mami ato tigla mo famia dinela wo rebe kenyene me akono ti abe sella wakati be ngaka fatia jelinte abe sella wakati be aka sun jelinte abe misiri kono wakati be ani franka fuya be nyona ani kafriya be nyona ani munanfuya be nyona nolu min bangelai choyo wakabiyo ka kodi o sunamo ka kodi chaye jange domesa o ya be haramiya niyo meila adon ka fala ma herla nyini kada kala ba fe eke nyine me ka kunfinya tan flani kono te kataiba alaikum benyoya abi kono ka bugini barana na wakati min ya soni fu imana wal imam bukhari rahimahullah akado ka hadisan nakali ay hadisan nakali kitab basabani gona kono o kitabu bado yijime ayala kali kitabu kono ay kitabu to da ka bo kitabul ilm doni kitabu kasoro ka bona do wala fe koni e bonaye maka don folo yani ke barake maka don folo yani ke kuma kada kan barao bara na sila dunya kan aba ke bagan nafa barao bara na sila dunya kan aba sinyon nafa wa kuma kan na bola dunya kono akuma kan bola dunya kono akuma kan meke kuma kan nafa mai o to ga gelen fenna mawbe nafa fene surala don ke baga bado be ko Sufyan bin Uyayna abi kanto ko Umar bin Abdul Aziz
no islamu kam masake mamba temene noye kako komma ne barake walma ka kuma kan nafo mima bo doniya kono mima mine ka bo doniya kono ke ka toro de be bunya ni katime kan nyalika ni be hakilla jigin tuguni al-imam bukhari ay hadisan nakali kitabu bawere kono ni ka kitabu ni togoda ko kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah ko ni kitabu ye mi be yiralike angam bazi ala kuma kankan angam bazi ala kira kuma kankan sallallahu alaihi wasallam kadaka nayam bazi ni flaka ni ka ni fla famia fon nyongo ya mimani nyonche fon normaliya son chama muslimo ni nyonche abeta ka boyi islamu ka farafra liba islamu ka nyon classe ba islamu ka nyon gruja ba islamu ka nyon korfo ba islamu kele kay kodon nyona ka nyon ka misiru klakla wallahi asosma doni tanyade asosma kunfiyade wa muniatu ni nana kadaka mason chama islamiya kono te ka nyinyi ka labara o te mason chama ka koyi mason chama islamiya kono te ne be karamo masnan ni ko o kala nawo o kala la islam jow ne ba kono fi ba mi onga jamana ni kono ko ne be karamo masnan ni kono ni karamo masnan ni ko alla in dajuru min ka tasma kono imperno ni ka tuga ko ni fondo mbaliya kawndi angam bolo ka dunya la ni ka dunya manya ni ni ka baraka ni ay kadaka ni ala herla ni mami abo tigla mo famia dinela ni kala ibe seli ibe ka seli kawndo qabla ko ibo kalama baada ko ibo kalama ala kalimati ko ibo kalama sungolo mana josan ko mo banya ibo don ko mo ba che ibo don adon ka dona kari e ma bade ala yoro annas laka fi mafui mara adone ka dona kari e ma togoti de ala yoro annas lam ma ka jetitika ala ko qur'an ko no innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah mauma nakala limina joyi kakala ka baran man feneke o tila mo be jati dan son belaji ni kaf samanti di ala yoro waya don ka don kadi limina se ka soro fiyo wa baran man fene se ka fiyo fa ka soro ya dondi fa ka soro ya kalani o de kama imam bukhari rahimahullah abi kanto ko innamal ilmu bitta'allumi ko dunya aseka soro fiyo fu ka nyini ne be kaba ko mamu be misir kono wakati be ne be kaba ko mauma mu be dine activité o sigi senga wakati be bolo kon be nyisho le maka do be dine do wallahi ka sura kelen jolen sili goloka ate foido sili koula onga du fale no sunu korowla o ka dunamba be na oma o bolo be blajila ngaka nga nyina batu no te foido ala anga du fale no kamilin korowla o ka sili ko o ta don kuma dal ni misiri datu sisa masalo be masala dinya yere te taka ko ka fo ibe mami so na ba jaburi ka do waniya ibete adon kala ma herla nyinni ni ba fe kaye ala herla nyinni na ma wal mamala nyinni ye ijija dina te taka ko mun doniya ko anyini ka do no kala ebe jati ma bawdi allah subhanahu wa ta'ala yaro anna kala ka fo imam maraka duma kuluka aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما ألا تندو كوكرا كان نمان كي تمنيني أفه أكو كان نبي موكا لبانكا شيدون كاللبانكا نوي على رسول الله عليه وسلم إيه على كجون أنا دون كادونا كري ni ala ye fɛn min natigɛ foyi tɛ san kɔnɔ foyi tɛ dugu kɔnɔ min bɛ se k'o bali ni ala ko k'a b'a d'i ma ko hɔn foyi tɛ se ka don i n'a minɛli ni ɲɔgɔn cɛ wa n k'a dɔn k'a dɔnna kadi n'ala ye ma fɛn min natigɛ n'ala m'a latigɛ ko fɛn min kɛ don i ka mara kɔnɔ jɛn bɛɛ kɛ sɔn foyi t'a to kɛ don i ka mara kɔnɔ nin ye fɛn ye fɛn min b'a la k'a fɔ ni dusukun na minɛ la i bɛ lafiya wa ni ala ye hɛrɛ la ɲini maa min ye a b'o tigilamɔgɔ faamuya diinɛ la wa ni ala ye hɛrɛ la ɲini maa min ye k'a tigilamɔgɔ faamuya diinɛ la fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ kɛ sababu k'a ka lemɛya lanɔgɔ ala b'a yɔrɔ majanya ka bɔ o la wa ka bɔ fɛnw na min bɛ maa ka lemɛya lanɔgɔ ni min yɛrɛ kɔlɔsi
odo de garzige koyi odo de togonyini koyi odo de dawla koyi odo de soro koyi nunu ye femu ye ala ka ko banindo ala ka ban kadaka ala karabi kanu sallam inna allaha qaddara maqadir al khalaiq qabla khalqihim bi 50000 sana lati ko bana ala fe ala ye dantan fon garzige ko latige yan ka dantan fon yere dan ala bolo ka konsan wa bidrunye aw ma ala karam mangami wa sallallahu alaihi wasallam abalaka binoke de no ya abdullah ibn abbas abalako ladi ay kantama wa'lam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uk illa bi shay'in qad kataba Allah lak adonka adona kadi janbenke faranyogonka ko be hera do kiye wallahi nala masatike wa janbenke faranyogonka ko be toro do fenne shima ni ala maso ati soro wa fen ma to jonni bela minna o de nala hera la nyinni woni kuma ga minni fleka foni anga jamana sigimbe don ge ba bami ga famiya ka no imam maliki kitabu samala nyodo e muwatta e ayeni hadisan nakali muwatta kono ko muawiya ibn abi sufyan ajolen to ni jero dola kai kanto ya ayyuhan nas bunana madu aya don ni ala e femina tige ballike to tola aya don na ala ya ala tige ko komi misro fente se ko bali aya don ni ala ya ala tige ko feminti soro foi tese ka to ki soro wani ala ya hella ni mami abe dine famille mandi oma ne faw ne baw ne balmanyumon ni bena ke jodam nele joni be ala na ma ke ni bato belebele ba doye bato jume bato mi mala ka fo ni nabi mantay qur'ana kono ala nabi mam ko fo faka soro ayo nabi mam majamuna bato yi o yo bato jume bato mi mala ka fo ni nabi la ibrahim ay ala deli aka kolewe o be se ka abato masna jobagaye bato jume bato mi mala ka fo ni nabi la musa alayhi salam kumana mina ni ala bala ka kuma nyogo fe shen folo mina ala ya ala shuka ke bato ni ne kan bato jume bato mi mala ka fo isa alayhi salam kumana mina be den fini kono ayi kanto ko ala bato mundi ama o do de kala bato ni bato jume bato mi mala ka fo allah subhanahu wa ta'ala kan nabi man bammi ko ismail ala ismaila majamu ni bato ni bato jume bato mi mala ka fo aw ngachini muhammad sallallahu alaihi wasallam alakum illa fi yasra na bato de keli bato jume manum fen be ala munte nabi mai ko ala yulu majamu qur'ana kono ayo majamu na bato de aw man nabi lay aw man luqmana ka kuma kamewa nuqmana jonyumambado abala ka denadi na bato ye aw man maryama ka kibara me qur'ana kono wa ala e koba ke maryama ye mi ba to koba nunu sabati o do de kala bato ni Allah subhanahu wa ta'ala ya bato di ama bato jume mana min ala ya la nyini ka ba farde an ga chide maka ayata ni ka bo duguma koloka ni ka tana e sanfe voyage jamba kono ni ka ta farde akai ne ba do be do bato mi o de seli mi mala ka fo ni ba ke islamé ni ta ke yete islamé kadaka fama fantan abela jinin damaka kan selila ni seli bola la dro ko ka islamiyati tuguni ni seli bola la dro ko ka fala kra ka tasrati tuguni aw maye ma do musika kan nyine me ke fukata da kabur kono ate jagabo fukata da kabur kono wa yarate heji kasra kadaka ma sesro ngamma jombi kan nyine me ke kebe wol ala yoro ka islamé kasra ke mi tenturu allah subhanahu wa ta'ala wani vajimni no de seli fendo min ka bon ala yoro fendo min ka di ala ye fendo min korotale no ala yoro fendo ala ka sallallahu alaihi wasallam akuma yer la hinani aye aba yer la feni aye ni ko tuna kandro abisno ni ka do seli konoti wayato kutuba mumena ni kofe anga don seli kono seli atenya ni munte seli abecheni munye seli fen jumu de kanga koloji yani ki do akono seli ni be do akono kanga ko jumu de koloji mune ba che kada ka ulu be doni ne ba to ala yasiri mamutulu min ka qur'ana kono inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ko seli abem akeba bali ni ka ba ko jugu kelila birika wuli minan son chama baro ta kew ni do be fatiha kale bala kale ko shinwa tubilin qura o seli sugu ko tew
do mana ka sele bala kal ko bom iba ko pedani sile no she sena o sele sugu kato ala mu sele sugu majamu o sele sugu irate ma bonola do be seli ka seli abe brika wala tenfinendo ngali shi mi me fot ate fatia do ate kibirku mina to do mi me foya to do ate selita to do ate janaba ko to do wonuni jamakuru de ala mahella ni jamakuru mui wayato angan doni joliye mi ba to ni fem fole nunu anga seli be se kanya bonu to amana amulu don wala sanna fara mauka ala herla ni mamuye mayina allah subhanahu wa ta'ala fe dine famiya nyuma ala ka di amma albi ala ka di amma albi ala ka di amma albi kambolo islamiyaka ni kam fotul minaka ala kan kay ko fulay ala kan sabati islamiyya dine ni manka fuka tanke ka dingini asro no ya allah subhanahu wa ta'ala yeli arjina kono allahumma innana na'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد على حق السجين بسجين تانغا جمانا كون علبي يا ربي كجمانا دون داكلين في كابو داكلين في على كل تغاين سلامت دغونين بجين يورو على كدغون كفلين كحيروي على كدغون كفلين كحيروي ان فين فين كو حمين بي انا نحمي بامبلو ينما تغلاي على كهامين نجرا على كهامين نجرا على كهامين نكفين مي بتانغال لمني على كهامين نكفين مي باني على تشلا غويا على كهامين حمين نكفين مي ينما على تيكو جودي اما يا رب العالمين هذا واصلي واسلم على جميع انبياء الله ورسله والحمد لله رب العالمين.